Intuko igari mwe ya 26 ke kithurano kinene na ibwaga kugwatanira natwe ajendene nteto cia weru thaa ithatu oni mbitagwa Eston Gitonga na ndi kijaya tukuthuranirite akariba muthara kuga bena wagagia gukaria ngwataniro ni ambitie guchokera kanisene ya AIPCA netugukunira ritho kiri ithurano binini kaunti ya Tharaka Nithi mwe kaunti ya Embu kuthithia into bia kugemia nyomba kuma ki machoro ja marigo oni mbitagwa Eston Gitonga monaneri okwa mathithio ikezia kagendo akiuria geto gantu kwena rua ne no kuthugania thirikari ya kaunti ya Meru ni gutetera arimi bamera uria kubateria no kuthugania thirikari ya kaunti ya Meru ni kuthithia bwa kung'ana kuthangikira murimi omera tutumire message ke raini yetu 4-3-1 tukethwa tukithoma uria twitite mbere tukiambia nteto chetu ni ati okamati barabara nene mutindwa gwita maua muthenya Jwanarua iborongeketwo kwa kagita na ni nyuma ya kariba muthara kwandamana nekiria bakuga iwagagia bokaria antu baba ingire barabara na kurigeria ngari gweta na bariuga antu baire ibarathirwo ntukwe Juma na kwaga utungata sibitari na bakwa. Dennis Mugendi na mteto eje ni ntuku ithiritwe iria maandamano jamanene mushine jo muthara tigania East na aria akari bandamanite na muthuro nyuntu bakuragwa kwa antu bao bairi na njira ya kuringwa risasi ni amba na kairi kwithirwa barakwire ni kwagia utungata ndeni ya sibitari ya Muthara sub county barabara inene ya ingwa na maiga ja manene wikirwa mismari na ugendi bware mania mathaja maingi mwankarire ya polisi batonyerere nteto ithi na kwathukania andamani na kukiri pirika iu ya maandamano mtu mwe aringwa risasi ya kuguru ni polisi amatukite kuringa na andamani baba ni ati antu bao barakwire ni kurega igutungatirwa ni arigitani basibitari ya Muthara na aria bareragwa ngari ambulance tena maguta ja kubaikangia sibitari na njira ya mpui atu twatire tukiuria ngari twari tukunwana twari tukuriara mathaya thatu na murethi atikua bado twatirwa kira ambulance ngirinya turero atiria na mauta tatoka turio tuteinira aura kirigarania kingi na nteto cia kumakania ni ati kinyanyuma ya antu baba bararathi kuretwa sibitari ni iji ni asore mandagitari bararegereza bisoi kubatungatira bauga kinyabo ni bajitwe yenda itare wango no atoiro na munda itare munana bitarera anwaro amirete ara andi to kwajanga kitha ikonda wathirikari jeta ati ondana ntare yako kugorongo baturete muno murungamiri munene wa sibitari ya Muthara naregere ikoraniria na batu eburu niaki akalibaba bakuromba yonekane nyuntu utungata sibitari ne iji ya Muthara nibwete muya nende to kuria batu katoteaki. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine jo Muthara tigania East County ya Meru na ngwatanio ni ambitie guchokera kanisene ya AIPCA nyuma ntere ijire iria chethetwe ikerwaga kugwatania na ni nyuma ya mutongeri wa nthiguru gutonya na gwika thiri mutongeri wa kanisa iu ntere cha Meru Bishop Moses Kilima augete nande kanisa iu tena ndo akairi na Edwin Gitonga ena nteto eje
ikwethirite kwina ngusano kiri utongera bwa kanisa ya IPC nthiguru na rua muno na aria atongera baire bethete bakiuga ati ura niwe mutongeri ura munene wa kanisa iu. Archbishop Julius Njoroge na Archbishop Frederick Wang'ombe ibethete bate kuiga na kiri ura kethira agitongeria kanisa iu. Amona bo Wang'ombe na ethiritwo akiuga ati ngusano ici ethiritwo igituma kanisa iu ethirwo ikigaukana kinya gutuma mirandi ya wera mingi ethirwo ikirungama. Ningetaka kusema ya kwamba kanisa letu ni kanisa ambalo linatii sheria na tunataka washirika wetu watii sheria na hata serikali sheria ya serikali tuitii. Ile ingine ni kusema kuna institutions zetu kama education ambazo zimeanguka. Tumekuwa na theological kubwa sana college ambao tulikuwa tunafundisha diploma courses na hizo zote zikaanguka. Na kwa hivyo ninauliza Central Board chama chetu kikuu cha kanisa turudishe hayo mashule. Indi nari kwetha kuna gikeno nyuma ya tongeria baba baire kwetha bakithire ngucanira bethirite bena cio na kuga ati baketha bakiritaniria ngugi amwe. Archbishop Njoroge no kethwa ari mutongerera ruteto kiri kanisa iu na Archbishop Wang'ombe ethwa agitongeria ndwangi cionthe cia gikigina. Igukwirikana ati bobo karikite nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta kwethwa agitonyera na kwaranire na atongeria ba mutumiri umwe wa kanisa iu Moses Kirima na ugite ati mwanya na kwethwa kwina ngusano cia utongerekere kanisa iu nthigurune Teresa Meru kanisa iu etithiritwe na thina kinya iriku iri antu betu ba Meru ni kankuga batwe narwe twe kanisa independent ibuja ara tumite na ara tukinyite na thina iria turite kuma rira kanisa yambiririe na kuma rira twatigirwo ni Archbishop Mukunga batwe itwetete bwega muno Meru lakini ibuje Kenya onde etirete bwega. Nkiripotera Weru TV mbitagwo Edwin Gitonga. Na karibu ntora imwe kaunti ya Laikipia bautete thirikari ya kaunti iu yaba kuga ite kubendera na ni nyuma ya miberethi ya ruko utunduka na itiona wa kumethithia. Akariba barike bariuga baina ugwa ogima bwabo kethwa bwe ugwatine muno kagitene gaka mbura irigeri kura. Akariba nturali kirere konti ya Laikipia nimometa kunagena kurekwa kwa sewage kere mishi yao. Akaribaba kwa sewage eje ireketumbira nyumba ciao na ikareta mirimo kere ana bao. Mukaromo ntura yu mare nwashira nwa ni bomete kuinga sewage bare bongwa ntuema kuleta mirimo kere ana bao. Sasa siku ya leo tumeamua kama wananchi wa hiki kijiji area hii ya Rike kwa mto ya kwamba tumeishi kusema juu ya hii sewage ambayo imeashiriwa katika maproti karibu na kule watoto wetu wanakaa. Na kama sisi wanakijiji tumeonelea kwamba juu iko karibu na sisi tufunge na tufunike hii shimo mahali inapitia ndio tujue ni ya nani na inatoka wapi. Mukaronge Joseph Mwenda ruga ntu wa utikweka gagitaka mbura nutumbure ga kama sewage eu monkanjirene. Woni ende kwa tainie chumbureta no ntuni mukaji wa kinya kithati kwa komborete Dennis nyomba ya ruage ruo kwa karoturumete tukaitana uthi tutonete woni yankona kabisa ne tuchumbureta no tunyana bongo bari yo kucheta ndeni ha ndokona yo ngani obadhuru tona kuongo kukea kura ntumenyetha anya kwa iteka no twaru maruke ya barabarene ni kitu mibogatanire karibu ubantura eu kena banege na barege kundike mwe ponega thirikari ya county ikabaigwa atwene arike na arwa isigo inji eje esimbasi na ndi basi tutoreta guteta tueberwa sigo inji aja na tuteberagwa na riro twana tore antu bantoreje atuita sigo inji aja no twana betu ibagwaswa inya tungo itogwaswa na rira kwaura ikena marojene sigo inji ne toreketio tusumbura turare kwa miaka ya mingi na sibo na nene bando te mtu atethera akimenya rugano wa sigo inji eje riu twana tore antu ba area je twana no tuyaka antu ba betu bate tuigwa tugatana tuigwa nyewa twana siwenje bora kwamba kwebela au. Nikiripota Weru TV kwa kaunti ya Laikipia bitagwa Sharon Mkonge. Na mutongeri wa kiama kia ODM Raila Odinga muthenya John Arua na kujiriria kunenkanirwa kwa tigiti ya imwe kwa imwe kiri arweri mugwanja bagite kio ngavana ba kiama kia nyomba ya michemanio ya Bomas of Kenya. Bamwe ba arweri ba ite bibi babanenkeri tigiti ya imwe kwa imwe ni amwe ngavana Mombasa Hassan Joho na Turukana Joseph Nanok
babethetwo bagikania migambo bagikaniria migambo ya mutongeria wa Nthiguru Uhuru Kenyatta. Boniface Mongera, Nteto Eje Nkoroki kuma Nairobi. Kiama kia ODM tukwena ikinenkanire tigiti cia mwako emwe kiria arwirite mwanya mwanya bara bakwenderwa na batikona babapinga kuma ntere ciao. Kiama giki kirigiri kuthithurano binini mweri jojo. Amwe na atongere bara bone tigiti cia mwako emwe ni Hassan Ali Njo Mombasa, Evans Kindero Nairobi, Wycliffe Oparanya Kakamega, Josephat Nanoko Turkana, Hamed Abdullahi wa Wajir, James Ongayo wa Kisii na Amason King wa Kilifi. Olorungamire thithurano bibi ODM no jute pareno na kireke kinene mono nerite arwiri baba baite nkoro kaburene nontote ungurumane bokethra bwethithwa ndene thithurano bibi nini. We have staggered it for us to be able to manage these primaries in a better way. If you have any issues arising in the field, please address it to us. This party is us, it is you. There is no party with us and there is no party with you, it is our party. Let us take steps to ensure that we make corrections. Alert us about the CCs, about the CPs, about the returning officers, and we'll be able to answer questions. We will be able to do our best. Mutongerio kia magike ODM Raila Odinga nyume koja na tigiti na shokera menera Rais Uhuru Kenyatta nontubokie kawatho na gwetikiria maminista kuringa siasa ontubara bwetha bwegi utate na watho. Civil servant never engage in politics. Saile ngozi na chunwa ananing'inia tu mpaka siku ile masaile ambaye ngozi inaandikwa kwa jua naanza kuchoma yeye kwa mgongo na mrija yake apate damu ndio anashtuka kume ng'ombe hii ilifariki. Ile ng'ombe inaitwa Jubilee. Tayari tunaweka kamba, tumefunga kamba. Kisu tumeshanoa. Tunaanza kazi ya kukata. Siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 Agosti tutaandika ngozi chini. Ndio wale viongozi ambao sasa hivi wanasawishwa waende pande ile watasikia jua yakichoma mgongo yao. Nkorokire Odinga na shokete menere thirikari ya Jubilee nontubo kurekeria polisi bageta bakora ng'ombe rutora Laikipia ontubure ugite ikwagia kiao na karibau. The government's intervention is by using force, sending police, paramilitary to basically deal with the persons. And how are they dealing with the persons? They are shooting animals. Cows have not committed a crime. How do you shoot a cow? What does that really mean? They should have heard what the government of India did the other day. A life sentence for anybody who kills a cow. Cows have been shot by our police officers. They were perpetuating that they are doing operation, but my question is this: is it are cows holding illegal firearms? Why do you shoot the cows? And everybody knows in this country, in this world, that our livelihood is cows. Murungamiri we kurundene kaunti Homa Bay Gladys Wanga na shokete aromba thingati baba ODM bakale na there igitenerera campaign. So we want to urge everybody to keep order, to keep peace, to hold nominations in a peaceful environment, so that after the nomination sisi wote tutarudi hapa bonus, wale candidates wengine pia wakuje watuzwe makaratasi. Kiripotera wa TV kwa Mheshimiwa Nairobi, Beta Boniface Mongera. Naoni otokona wokera ni mutegerie ndi tuchokete kagita tikuraja na Nteto Nkoroki. Wega mutegeri kwitha wena twe agenda na Nteto Chaweru thaitha twetitambe ni ati county Tharaka Nithi ni gitike o senator na bunge bitithirwa na ithurano binini kire kiama kia Jubilee na bo inyuma ya arweri kuthamira biamene bingi na bange kuromba ite batikia meneno kiriko
kebia mabiu bingeta uria tukumenyithu mwandiki wetu Nteto Samuel Gaishima gutethirwa na ithurano binini nyuma ya siasa kuibanga uria bakethanira ndebene ende kire gite kia MCA ukethwa na ithurano binini. Kuringana na kalenda ya IEBC, ithurano bia biama bibatiri kuruthwa gatigati ga tariki 13 mweri wa 4 na tariki 26 mweri wa Juni. Mianka ya mbere ni arawatho boitigagiria murwiriri kurugamana kiama kingi nyuma ya guchindwa kiri ithurano bia biama bamwe baraba chindagwa ibachokaga bagachinda kiri ithurano binene onto bora butumite ithurano bibi bikethirwo bigikutho kwa ibaingi. Kiri ithurano bia mwanka uju arwirite baingi tayari ibeberete rinyarire kauriro ria ithurano bia biama arabathamirite biama ni bingi binini bira bitari na uchindani. MCA baingi ba kaunti no bathamirite kiamani kia NARC Kenya batongoreretwe Gavana Samuel Mbairagwa nabo arwiriri barabangi bathamira kiamani kia maendeleo chapchap barane amwe na murwiriri gite gia useneta kiambikiriero bababo ndebeberete ithurano bia kiama. Kuthama guku gutigite itebi kai bira bikwenda kuruthirwa ithurano bia kiama ndeni ya kaunti no. Gataria na itebia MCA ikiama kia Jubilee gake ikegwa kiri na ithurano binene bia kiama kiri itebia gake bira binene tabio gete kia ugavana gatigatika Muthomi Njuki na Pet Kimereti na gete kia mujumbe we Ekuru gatigatika mujumbe wa Kagita Gaka na bangi bana barabo baugete ati no abathire na kiama kia Jubilee. Kwebera guku kwa ithurano bia biama ikuga ati gukaethirwa kuri na antu baingi bakuthura Kagita ka ithurano binene na imoringi kuranwe akathurana gatikago. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Kuma Tharaka Nithi na ndetwete Embu na anto murume umwe kuma kaunti eu onete gikeno kie kuthithia into bia kugeme nyomba kumania Machoro Jamaligo. Tomurume Ojo Henry Kanegene ambirie ngogije nyuma ya kuthoma cukuru emwe ntereu manto jegie umenyeri bwa Rukona Rita Mwaniki na utwariria nteto eje. Ndigo ni mumera ukoragwa na bata muno kuona gutiri bandu ba mugogocio guonthe batesagwa. Muthuri umwe kuma mwena wa Kĩanjokoma ni wise wega bate ya mukona wa ndigo uria guo umaga ngoto iria athondekaga indo ngurani kuma gwicio. Wona aungania ngoto nyingi na mbega ni wirikagia mairi niguo itote. Vuva ya uguo ni wambagiria kuthondeka indo cia mithemba mingi muno cia kugemia. No ati ni turenda kumenya gitumi kiria muthuri uyu ti Kanegene esiririe kwambiria wira toyu. Ni kiria giatumire nyambiriria kuruta wira uyu kana kwambiria tunyamu tuthondeka twa magoto mama mandigo na mbiye ni kwithirwa tondu nina kuma tene yakwa nina thondeka kindu ta itararu tene ngathondeka ikapu kuma tene ngathondeka tunyamu guo ngigia twana twa ngoto lakini ria nathiire thiini wa cukuru imwe Embu etagwa Tenri ngithie ngithoma uhoro wa waste management riu ni bona ukire ni mugaruruku muno na ngiambiria kuthondeka tunyamu tutu twa ngoto njukie ta undwire uria waibetwo tene. Kuona ino ni indo itathondekagwa ni andu engi kaunti ya Embu ni turenda kumenya kuria aciendagia. Soko ya indo ino ndikoragwo iri njuku ikoragwa imbaro tondu andu aria makoreria baba kwamendagiria Kĩanjokoma ni maguraga ukonaga magura cia kuthii kwiga thiini wa nyomba ciao ta migemio engi ria maina cere ukona ni tario maruta ria magia na geni kwao makaigagira tukombe uguo makaigagira tunyamu uguo angwa ni tukabu na angwa ni tutararu ukona ni tu marasava indo natuo kwingi ni thoko ritaria thiete Embu ni makenagirira ni tondu matiaro na kindu kia muthemba tocio na matiana menya kana ndigu ina indo cingi ngivota gukorwa ikiuma watiga kuria kutheri. Ministry ya Industrialization ni votaga yani kumbathirira kana kumunya kura kwina exhibition ino nyingi ngathie kuthie ku ngathie ngathomithia andu nanie ngathoma kengi karia ningikorwa nanie ndigaici ngaongerera product ciakwa na njira ngurani nikio gitumi ukona ngithondeka twa raundi ndimukona nathondeka twa kona
ndiambiririe tu twakona ni kwa nathire ngiona kundu kwingi nukona imwe ni atuma na mikanda icio cingi nukona ni atuma itana mikanda ukona ni athie mbokothaniti na nitibumati cia wa muthemba omwe ni uria nathire na ningiona kundu kwingi tiga thoko ino cia kurasa iria endagia indo ino ciake ni ukoragwa aina nduka mweno wa Kĩanjokoma tauni varia endagiria andu aria mangienda kumugurira ni urathi na mbere gutwerithia ati mathina maria bitukagira wirari uyu ni mengi ni bakurutira ni tondu wathie kurutira varia wathi wa kombora ni mona yani takwa wabira giko riu koguo ukona na mwene titakwarenda ngorwe ni wa mburoti iyo awakaire marivi maria ngurivua ukonaga matirabota gukabana muno na kira ni rathondeka vau vengi ni tati wabota kuthie kwenderia mundu kindu ria ni amwendia kindu na kiararoria kona ndondekete na kina ndondekaga atia ukona arenda ni muthomithie na ni amuthomithia free ni gegathie riu ukona at the end of the day ni muthenya ucio ni natara ni nathomithia mundu na ni ndimurive ku kindu wa uguo aina kiugo kia muso kwi andu matinda makinegena makiuga ati gutire na mawira nie ningiuga vau nie youth ni makomaga muno na rira mundu nona nwekara aindo ni mendaga kwamba kumucenjia na ni mwira rekara aindo ni kitondu mawira maria magiru no korwo makirutwa wana nimo mengi gukira a youth angkorwo no metikire riu tanjira teno ya kuthie ngoto tutiguraga by the way mwene ndigo no arikanirie na ngoto tondu no arithirie ringi mukona na ndirona uga ngivota kwenderua ngoto riu guguaga akubata kuthia no athondeke tunyamu tweka ukira tutu twakwa thondekete ndi tondu meciria make ti makuruta makwa riu kugu ningiuga atiriri na ni mendaga youth ngamera atiriri ni maramuke ni maukire kuma kwibara maugaga wira mamenye wira ndwika vindo ka makora wira ni kwa uthondeka kwa mikoneno ni akoragwa agitumira wirari uyu wake na gutiki ndo anari kimwe akoragwa akigura na ni uvotete kwendia indo nyingi na kundu kwingi na kwirugamia muturireri wake ngiripotera Weru TV kuma Kĩanjokoma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki ibwega Rita inteto eu na mutongeria wa nthiguru ya Seychelles Daniel Faure na kinyete nthiguru ya Kenya kirwaria rwa kibiashara na mutongeria wa nthiguru ya Kenya Uhuru Kenyatta Faure agokinya na gwatirwo ugeni bwa gitio kia rais na kwariria andiki ba nteto na nyumene gutonya kirwaria rwa kibiashara na minister bao bairi baba baritete mantu jama inge jario ukaria bwa mariene gatigati ka nthiguru ijicho ijire especially in the development of our blue economy and maritime security. We have discussed and agreed on how we can deepen our partnership in terms of Kenya's own export of horticulture, meat, poultry, and dairy products to the Seychelles. We have discussed and agreed on the need to deepen our partnership in terms of an exchange program, both in terms of utilizing the assets that we have, for example, Kenya Youth League College, and partnering also with their counterparts in the Seychelles, in terms of Kenya's ability to export also our teachers to the Seychelles to support the education sector. We have talked about the need for us to deepen our cooperation in tourism. Kenya's safari product and Seychelles beach product are well renowned. I also took the opportunity to thank His Excellency for the partnership and cooperation that our security agencies have received in our fight against piracy, terrorism, but most specifically in our fight against the drug trade. Na umutegeri ni otukunogokera nini iri tucokete kagita tikuraja na rwaria ruria tukai na Luna James Mutia
uria nwe chief of staff ndene county Meru aratwariria mantu jamaingi jegie kimera kia mirao geta kuraja tucokete arwaria ruu